آمدنش کردم. پروردگارم در خدا طلبم کلان. حضرت حق به بدین ساق رفت و سلامت به وطن برگردد، بیان دادا و چشم بردار شد. Hatili bozu 67 80. Tamam. Çanta. Asked him just to sit there and The 2023 IMAF Red corner. Burak.
Boz rangi surx. And Cage Creek, our first win of the day. Winner, red corner via armbar. Red corner, Kazakhstan. Tojikiston. Muborak. Давай, точком Мурак шава. Слушай, молодец. Yakni g'alaba Tojikiston. Buyum var. Russia, Pilivoskan. And in Cage 5, we're over. Sunatullo bu raqibash az Armaniston. Mekshayra. Red corner, Team USA. Захват варзгари тоҷик. Идохадиён пирӯзӣ. Tajikistan. Муборак, муборак. Boz rangi surx. And Cage Creek, our first win of the day. Winner, red corner via armbar. Red corner, Kazakhstan. Tojikiston. Муборак. Давай, точком Мурак шава. Слушай, молодец. Yakni g'alaba Tojikiston. Russia, Pilivoskan. And in Cage 5, we're over. Ина дар ду майдон. Сунатулло бо рақибаш аз Арманистон. Мекшайра. Red corner, Team USA. Захват варзгари тоҷик. Идохадиён пирӯзӣ. Red corner, Team Tajikistan. Муборак, муборак. Poi pește ai poiano osto sa sarsmanașa. Sarsmanașa. Bă poșta, popă. Bă. Curșet! Da sto să ca mai drum carcă. Curșet, po taburor. Po taburor. Reminding everyone we're back tomorrow. 2 kilograms. гуфтем ки суруди миллии мо садо медиҳад. Of William, thank you very much, sir. Congratulations, thank you very much.
Hakkı Yusuf. Давай, русский диyorlar. Başkan за Yusuf. Back to cage number 4 to all Ukrainian fans. At cage number 1, winner from the blue corner, Team Tajikistan. Blue corner. Apologize. Cage number 4. Your winner. Team Tajikistan. Burak, Burak. Pakistan, Sharina, Shukr. At number 4, Team Kyrgyzstan, Amir Ogonbashev. Your decision, red corner, Team Tajikistan. Golbusu Safi. Kırmızı. Corner, Team Tajikistan. The next two finals for cage number 4 from Team Go! Push to the wall. Yes, take him down. Yes, go. Blue corner, Team Tajikistan. Armenia, Jora Murasyan. Burak Şava. Başgari Tacik Muhsin Cikirage Özay. Ayzer Ambuşoleti. Team Tajikistan. Burak. Our next one. Yoshi! Team Yoshi! Tajikistan. Team Tajikistan, Muhammad Said Suna. Şerinari. Ana palavra. A unanimous decision from the red corner, Team Tajikistan. Our next representing Team Ukraine.
Second place with the silver medal representing Team Ukraine, Dmytro Kolimchuk. Dmytro Kolimchuk, Team Ukraine, second place. And first place in the gold medal goes to Team Tajikistan. Sanjarbek Rahmatullah. Sanjarbek Rahmatullah. Tajikistan in first. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Tajikistan. Gloria. дар чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Абу-Даби 6 рақиби худро мағлуб карда сазовори ҷои аввал шудам. Дар оянда нақша дорем ки боз ҳам ба ин хели чемпионати ҷаҳон омада ҷойҳои аввалро ишғол намуда ва парчами Тоҷикистонро баланд бардорем. Барои ман муорибаи аввалин рақобат бо Ирландес душвор буд, чунки он ҳам соли гузашта дар чемпионати ҷаҳон ҷои аввалро ишғол намуда буд, аммо уро шикаст дода ба зинаҳои боло рафтем. имрӯз мо дар шаҳри Абу-Даби дар чемпионати ҷаҳон оид ба наврасон иштирок дорем. Аллакай дар ин мусобиқа мо 3 медали тиллоро ба даст овардем. боз фардои дигар ҳам рӯзо ҳаст. бо имрӯз наврасони мо барои медали тилло муҳориба мебаранд. боиси ифтихор аст ки навҷавонони мо дар ин хелқулаҳои баланд иштирок дорад. боз дар оянда мо умедворем ки аз ин чизи болотаро натиҷаҳои болотаро нишон дода ва парчаму номи кишвараморо дар байни дигар кишварҳо баланд бардорем. ман Искандарзодаи Оқуб дар шаҳри Абу-Даби омада дар чемпионати ҷаҳон иштирок карда сазовори ҷои аввал шудам. ман 4 рақиби худро шикаст дода. аз кадом кишварҳо буданд? рақибони ман аз кишварҳои Озербойҷон, Украина ва Америка буданд. ин барои ман ифтихор аст ки давлати худро дар байни 50 давлат муаррифӣ кардам ва суруди миллии Тоҷикистонро дар байни 50 миллат садо дод. дар оянда мехоҳам ки парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро боз ҳам дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ баландтар бардорам. I'm Umberto Mazza from Italian national team. I'm a coach with Luca Cardano, and we have just fight against Tajikistan. He was a really good fighter, but we win. So good luck to Tajikistan. албатта мо пешвақто дар ин хел мусобиқаҳо на он қадар ҷойҳои хубро ишғол мекардем. албатта ози аст аллакай мо дар ҷои сеюм ҳастем. ба он нигоҳ накарда ки варзишгарони мо аз дигар варзишгарон ҳам камтар имрӯз иштирок карданд. гуфта метавонем ки имрӯз варзишгарони мо яке аз варзишгарони топ дар ҷаҳон мебошад. инро мо ба амал чиз кардем, нишон додем. барои ҳамин фақат гуфтаниам ки агар ба ин суръат агар варзишгарони мо ҳамихел давом додан гирад, мо иншоалло дар оянда метавонем ки дар умумӣ ҷанбастӣ мо бояд ҷои аввал шавем. боиси ифтихоре ки ҳамватанони худро дар ин бозиҳои ҷаҳонӣ дар муддати кӯтоҳ мебинем. хеле фахр мекунем. ин суруди миллӣ садо дод. барои мо фахр аст. ҳамчун шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон фахр мекунем ки ҳамихел варзишгарои мо дар ҳамихел бозиҳои ҷаҳонӣ ҳастанд. ин дар оянда барои ҳама варзишгаро бурдборӣ таманно дорам. барои ҳама ҷавоно пешравӣ бурдборӣ таманно дорам. Тоҷикистон ба пеш. Let's go Tajikistan. Уровень очень крутой, высокий, большая конкуренция большая, очень хорошая, сильная. С каждым годом все новые появляются какие-то страны. Очень круто, интересно, уровень высочайший. Таджики тоже молодцы, 2 место, очень круто. И все большие молодцы. Все трудятся, все стараются, все стремятся к высшему, наилучшему. Тут собираются лучшие и сильнейшие. شباب صورة شباب
С видео, Бразилия. Kruger for Team Belgium. Page number 1. Toma, peixe! The blue corner, Team Tajikistan. From the red corner, Team Tajikistan. Via submission from the blue corner, Team Tajikistan. Треугольник. Tajikistan. Kilo. And first place with the gold medal for Team Tajikistan, Sayed Kamalov. Many congratulations to all our winners. Добрый день. Ну, каждый чемпионат отличается. Нет похожих чемпионатов в принципе. Если мы говорим об организации, она только становится лучше с каждым годом. Ну, потому что Федерация ММА Эмиратов Объединенных работает очень серьезно. Я бы даже сказал, не хуже, чем ваша страна, чем Таджикистан. Потому что здесь проводится один детский чемпионат в 2 месяца. То есть здесь 5 соревнований в год. Только конкретно по детям. Естественно, дети набарываются, приобретают соревновательную практику и очень быстро растут. Очень быстро растут. У них сформирован штаб. Очень, я бы даже сказал, по аналогии с вашим, по аналогии с вашей, как федерация делала. То есть у них сформирован тренерский штаб. Очень профессиональные ребята, я их лично знаю. Работают очень серьезно, методически правильно. Все были на наших тренерских курсах Международной Федерации. Вот это отличает как бы один чемпионат от другого, что вдруг неожиданно какая-то страна, как по-русски говорится, выскакивает откуда-то, как будто не из неизвестности. Это не то, что они откуда-то появились из неизвестности, это результат огромной работы, которую не видно.
И вот этим отличается этот чемпионат, что все больше и больше таких стран и появляются, и нам очень приятно это видеть. Вот. Ну где была команда Объединенных Эмиратов год назад? Ну, очень далеко. Сегодня вторая команда после украинцев, да, в возрастной категории Б, например. Вот этим отличается этот чемпионат от другого. А следующий будет еще сильнее отличаться.